Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Naye makuru agezweho, President Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda gushaka gutera u Burundi. Ibuka yasabye ko inzu yacururizwagamo ikinyamakuru Kangura yashyirwa mu bimenyetso by'amateka ya Jenoside. Inyamashekeho umubiri wazize Jenoside wabonetse biturutse ku ntonganya. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo igisirikare cyasabye ko Kabila yamburwa ubudahangarwa kikamujyana mu nkiko. President Tshisekedi wa Kongo we yerekeje Washington DC. Muri Kenya hari umudepite witwa Charles Wele wishwe arasiwe i Nairobi. Ubutegetsi bwa Burkina Faso bwo bwatangiye gufatira ibirombe bya zahabu byose by'abanyamahanga. Israel yo yitabaje Ubutaliyani, Ubugereki na Chypre ndetse na Croatia kugira ngo biyifashe kuzimya inkongi y'umuriro yayibasiye. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu kwa 2025 mugiye kugizwa nanjye Jean Dodier Kanijabo. Mukanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Bayikaze muri amakuru arambuye duhereye i Doha aho u Rwanda na Kongo byemeye gukemura amakimbirane nta gukererwa. Mu biganiro byaraye bibereye i Doha muri Qatar, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeye gukemura amakimbirane bifitanye nta gukererwa. U Rwanda rwahagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Brigadier General Patrick Karuretwa n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza Brigadier General Jean Paul Nyirubutama. Leta z'Ubumwe za Amerika zitabiriye ibi biganiro zari zihagarariwe n'umujyanama wazo ushinzwe ubufatanye na Afrika Masad Boulos, harimo kandi uhagarariye Togo n'Ubufaransa na Qatar yabiteguye. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Qatar yatangaje ko abitabiriye ibiganiro bemeranyije ko impamvu muzi zateye amakimbirane mu karere zikwiye gukemuka binyuze mu biganiro kandi ko hakenewe igisubizo kidatinze. Ati ababyitabiriye bemeranyije gukemura impamvu muzi z'ibibazo bikomeje kubangamira amahoro arambye binyuze mu biganiro. Bashimangiye ko impande zifitanye amakimbirane zigomba kuyakemura nta gukererwa. Bumvikanye ko mu gihe hakemurwa aya makimbirane, imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye ikwiye gushingirwaho, hubahirizwa ubwigenge n'ubusugire bw'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 25 z'ukwezi gushize kwa kane, Amerika yafashije u Rwanda na Kongo gusinya amasezerano agena amahame aganisha akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro arambye, iteguza ko mu gihe cya vuba amahoro azaboneka. U Rwanda na Kongo byasabwe gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro bitarenze ku itariki ya 2 z'ukwa gatanu kugira ngo usuzumwe n'impande zombi. Amerika yagaragaje ko abahagarariye ibihugu mu rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira Washington DC kugira ngo ifashe ibihugu byombi gukemura ingingo bitumvikanaho mu mushinga w'amasezerano y'amahoro.
Myandi makuru President Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda gushaka gutera igihugu cye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda umugambi wo gushaka gutera igihugu cye, avuga ko afite ibimenyetso by'uko ruzabikora rwitwaje abantu bahunze igihugu cye nyuma yo kugira uruhare muri coup d'etat ya 2015. Mu kiganiro na France 24 cyagarukaga ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, President Ndayishimiye yavuze ko nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi bikorwa n'amasezerano asinywe hagati y'u Rwanda na Kongo bigizwemo uruhare na Amerika na Qatar, buri wese azi ikibazo gihari kandi ko hari icyizere ko amahoro ashobora kuboneka. Ati bitari ibyo ubu ibintu bimeze nabi. Ndayishimiye yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rushaka gutera igihugu cye nubwo rwo rukomeje kubihakana. Ati dufite amakuru, tuzi gahunda y'u Rwanda kandi dufite n'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishingiye ku kuba rugifite abantu bagize uruhare mu mugambi wa coup d'etat yo mu 2015. Rurashaka kubifashisha nk'uko rwifashishije M23 muri Kongo ruvuga ko ari abanyekongo. Umugambi warwo ni ukubifashisha ruvuga ko ari abarundi mu gihe ruzaba ari u Rwanda. President Ndayishimiye yavuze ko ibyo bimuteye impungenge gusa ngo kuko intambara ishobora guhagarara muri Kongo bishobora kuzagorana ko u Rwanda rwabasha gutera u Burundi. President w'u Burundi yavuze ko u Rwanda rushaka kwihisha inyuma y'umutwe wa Red Tabara, ngo rwanagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byibasiye u Burundi mu bihe bitandukanye, ariyo mpamvu igihugu cye gikomeje kuba maso. Yavuze ko hashize igihe kinini atavugana na President Kagame kuko ubwo baheruka kuvugana bari mu biganiro byo gushakira amahoro Kongo, kandi ku cyo gihe yamwijeje ko abo bantu bazashyikirizwa ubutabera bw'u Burundi. Mu kwa kabiri uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Burundi ari bwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda ndetse ko byanarinze kuba mu mvugo bikanatangira kugeragezwa. Atabarundi nibo bohereje abasirikare kurwanirira ingabo za Kongo, kurwanya M23 binajyanye no kurwanya u Rwanda, ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. Izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. Burundi bwashyize imbaraga hamwe na Kongo byiyemeza gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, bunakusanya imitwe irimo FDLR na Wazalendo kugira ngo babafashe muri uwo mugambi. Nubwo Ndayishimiye avuga ibi, hashize igihe abayobozi b'ibihugu byombi bahura bakaganira ku buryo bwo guhosha umwuka mubi uri hagati y'impande zombi. Mu kwa gatatu Nduhungirehe yagize ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira zo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Abantu bakekwa kugira uruhare mu mugambi wa coup d'etat yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza mu 2015, u Rwanda rwakunze kuvuga ko rudashobora kubatanga kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Rwasinye amasezerano n'umuryango w'abibumbye avuga ko iyo wakiriye umuntu avuga ko ahunze utamusubiza iwabo, cyane iyo Loni yamuhaye ibyangombwa ikamwemera nk'impunzi. Ruvuga ko rwohereje aba bantu rwaba rwishe nkana amategeko rwasinye kandi nta gihugu kindi cyabikora. Leta y'u Burundi mu myaka yashize yashyikirije u Rwanda urutonde rw'aba bantu, ivuga ko gushyikirizwa aba bantu ari kimwe mu bizatuma umubano w'ibihugu byombi wongera kumera neza. Mu gihe u Rwanda ruvuga ko rudashobora kubasubiza u Burundi, igishoboka ni ugushaka ibindi bihugu byabakira. Mu makuru arebana no kwibuka, Ibuka yasabye ko inzu yacururizwagamo ikinyamakuru Kangura yashyirwa mu bimenyetso by'amateka ya Jenoside. Ibuka yunze mu gitekerezo cy'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi, bavuga ko inzu yahoze ikoreramo ndetse ikanacururizwamo ikinyamakuru Kangura cyangeze Hasani ari naho cyavukiye itazigera isenywa, ko ahubwo yashyirwa mu bimenyetso by'amateka ya Jenoside. Babigarutseho ubwo hibukwaga ku nshuro 31 abatutsi biciwe muri Commune Rouge mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Komiseri wa Ibuka ku rwego rw'igihugu Honorable Manirarora Annonce yasabye ko inzu zahoze zicururizwamo ikinyamakuru Kangura zashakirwa icyo zikorerwa mu rwego rwo kwerekana amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati turiye tuzu twahoze ducururizwamo ibinyamakuru Kangura byangeze Hasani, muzadufateho icyemezo murebe niba twavaho cyangwa niba twashyirwa mu bimenyetso bigaragaza uruhare rw'itangazamakuru muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuturage wo mu karere ka Rubavu Kabanda Innocent yavuze ko inzu zangeze Hasani zakoreshwaga mu gukwirakwiza ikinyamakuru Kangura. Yakomeje avuga ko ikinyamakuru Kangura cyagize uruhare mu kumarisha imbaga y'abatutsi bo mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi, kuko aricyo cyanyuzwagamo amabwiriza mashya ya leta yabaga yashyizeho ndetse kikananyuzwamo amwe mu mazina y'abatutsi bagombaga kwicwa. Yasabye ko amateka y'iki kinyamakuru Kangura cyahoze gikorera yasigasirwa kugira ngo n'abakiri bato bayamenye, kuko ari urugero rwiza rw'aho itangazamakuru ryakoreshejwe nabi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munindwa Prosper avuga ko iki cyifuzo cy'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahuriyeho na Ibuka cyo kutazasenya utuzu twacururizagamo ikinyamakuru Kangura bacyakiriye, ndetse nabo ko bagiye kuzagishyikiriza minubumwe. Urwibutso rwa Commune Rouge ruruhukiyemo imibiri 5209 y'abiciwe mu mujyi wa Gisenyi no mu nkengero zawo. Tariki ya 30 z'ukwa kane mu 1994 nibwo mu mujyi wa Gisenyi hishwa abatutsi benshi. Nyuma y'ikinyoma cyituze interahamwe zakwirakwije mu mujyi, abari bihishe bakigaragaza, imodoka irimo indangururamajwi nayo yaciye mu mujyi wa Gisenyi isaba bihishe kuva mu bwihisho kuko amahoro yabonetse, ko nta mututsi uzongera kwicwa, ariko bajyanwa kwicirwa ahitwa kuri Commune Rouge. Naho Nyamasheke umubiri w'uwazize Jenoside wabonetse biturutse ku ntonganya.
Mukabucyana Beata w'imyaka 49 afungiye kuri station Ribu ya Ntendezi akurikiranwa guhisha amakuru y'umubiri w'umusore witwaga Ngerageze Theophile wari ufite imyaka 36 yagize uruhare mu kwica muri jenoside. Amakuru amenyekana ari uko atonganye na muramukazi we Nyiraneza Berthe w'imyaka 74 bakawushinjanya. Aba bombi bafitanye amasano batuye mu mudugudu wa Kamabera mu kagari ka Mariba mu murenge wa Nyabitekeri y'akarere ka Nyamasheke. Mu kiganiro n'imvaho nshya Musanabera Esther umukazana wa Nyiraneza Berthe wabumvise batongana kana batanga amakuru avuga ko byabaye ku itariki ya 14 z'ukwezi gushize kwa kane saa 3 z'igitondo ari mu murima we n'abana be batatu bagiye gukura ibijumba. Atangiye kubikura haje nyirasenge w'umugabo we Mukabucyana Beata ashaka gufunga inzira nyabagendwa inyurwamo n'abagenzi ngo yamunyuriraga munsi y'inyanya atinya ko baziba. Muramukazi we Nyiraneza Berthe akanaba nyirabukwe wa Musanabera Esther yanze ko muramukazi we Mukabucyana Beata ifunga batangira gutongana no gucyurirana. Musanabera Esther ati nari hagati yabo mbabona baratongana. Nyiraneza abwira Mukabucyana ati narakubitse. Mukabucyana nawe ati nanjye narakubitse. Bakomeza kuvuga uko babikanye. Hashize akanya Mukabucyana abwira Nyiraneza ko yamye ari nyirabayazana ko yicishije musaza we kugira ngo acyurwe n'undi mugabo. Umugabo wa Nyiraneza akaba na musaza wa Mukabucyana Beata nyuma yo gukora jenoside yahunganye n'uwo mugore n'abana 7 agaruka ari umucengezi mu 1996 yaje guhungabanya umutekano w'igihugu arasirwaho Nyabitekeri. Umugore ahungukana n'abana nyuma. Mukabucyana akavuga ko rero muramukazi we ari we wamwicishije ngo azacyurwe n'umuturanyi we wanamucyuye kuri ubu. Amubwiye atyo Nyiraneza ngo yaramusubije ati kunyise nyirabayazana nawe nibakubaza uwo mwishe muri jenoside mukamukururira mu bwiherero uzamwerekana. Musanabera Esther acyumva imvugo ya nyirabukwe na nyirasenge w'umugabo we izanamo iby'umubiri waze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wahishwe amakuru nyuma y'imyaka 31 kabishize kandi uwo nyirasenge w'umugabo we akaba amushinje kugira uruhare mu kumwica no kumukururira mu bwiherero bw'iwabo areka gukura ibijumba ajya gutanga amakuru yumvise. Inzego zahise ziyakurikirana. Umukecuru na muramukazi we bumvise amakuru yamenyekanye intonganya barazireka bumvikana ko bagomba kubihakana byose ko ari urwango rumaze igihe Musanabera abafitiye nta by'umubiri bavuze batanawuzi. Musanabera yabwiye imvaho nshya ko iyicwa ry'uwo musore Ngerageze Theophile wacuruzaga ikawa jenoside itangiye ngo baramuhize cyane ngo bamwice bamwambura amafaranga. Aho yarihishe umugabo witwa Nsanzurwimo Juvenal bahimbaga Gasota aramuvumbura aramujyana aramutemagura amujugunya mu cyobo cyari mu bwiherero bw'itorero Eglise Methodiste Libre y'u Rwanda. Umubiri ukiboneka rero bahise bemera icyaha cyo guhisha amakuru iyi myaka yose. Mukabucyana yemera mu nteko y'abaturage ko ari bamukururiye mu bwiherero bamaze kumwica. Nyiraneza nawe avuga ko muri jenoside umugabo we Seburahima Isaac yatashye saa 3 z'ijoro amubwira ko bishuwo musore bamuta mu bwiherero bwo kwa nyina asaba imbabazi ko yari yaracecetse amakuru ayazi. Uhagarariye ibuka mu murenge wa Nyabitekeri Rudahunga François avuga ko bibabaje cyane kuba aturanye n'abo bantu kuri ubu akaba ari bwo bagaragaje aya makuru barayececetse imyaka 31 yose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyabitekeri Dusengimana Marlene ahumuriza uyu muryango akavuga ko iki kibazo kiri gukurikiranwa kandi ko kuba uyu mukecuru ari hanze bitavuze ko bamuretse. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notere.
ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 0735 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 47 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mu makuru y'u Rwanda, igisirikare cya Kongo cyasabye ko Kabila amburwa ubudahangarwa kikamujyana mu nkiko. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye Sena y'iki gihugu gukuraho Joseph Kabila ubudahangarwa kugira ngo bamukurikirane ku byaha yavuze ko birimo ubugambanyi, ubwicanyi ndetse n'ibindi. Uruhande rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo ntacyo ruratangaza. Kabila usanzwe ari umusenateri ubuzima bwose nk'uko biteganywa n'itegeko ku wabaye perezida wa Kongo. Mu kwezi gushize ubucamanza bwatangaje ifatirwa ry'imitungo ye ubwo byavugwaga ko yagarutse muri Kongo akagigoma ahagenzurwa na M23. Nta gihamya cyemeje ko yagiyeyo cyangwa ko ariho ari kuri ubu. Mu itangazo ryo kuwa 3 nijoro, Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yavuze ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye Sena kwambura Joseph Kabila ubudahangarwa nka senateri kugira ngo bushobore kumukurikirana. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite ibimenyetso simusiga ku bugambanyi, ubwicanyi, kuba mu mutwe wigometse, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyoko muntu, ibyaha avuga ko bibera mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo. Joseph Kabila nta cyaravuga kuri ibi byaha bikomeye Mutamba yavuze ko ashinjwa. Mu kwa kabiri uyu mwaka Tshisekedi yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza mu kwa 3, Kabila yabwiye abanyamakuru muri Afrika y'Epfo ati iyo mba mfatanyije na M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Abashyigikiye Joseph Kabila muri Kongo bashinja leta ko imaze igihe ikora ibikorwa birimo gufatira imitungo ye mu gihugu no kwibasira bamwe mu ishyaka rye. Kabila w'imyaka 53 yategetse iki gihugu mu myaka 18 kuva 2001 ubwo yari afite imyaka 29 nyuma y'uko se Laurent Désiré Kabila yaramaze kwicwa arashwe. Mu buryo buzwi, Kabila aheruka muri Kongo mu kwa 12 kwa 2023 ubwo yahavaga mbere y'amatora. Umuvugizi we Barbara Nzimbi yatangaje kenshi ko Kabila avuye mu gihugu ku mpamvu z'amasomo muri Afrika y'Epfo muri kaminuza ya Johannesburg. Ibikorwa bye hanze ya Kongo byakomeje gutera inkeke ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugeza ashinje Kabila ko ari uri inyuma y'inyeshyamba za M23 na Corneille Nangaa wigeze kuba umuntu hafi cyane wa Kabila. Mu yandi makuru, Perezida Tshisekedi ategerejwe i Washington. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ategerejwe Washington kuri uyu wa 4 kugira ngo yemeze kandi arangize ibijyanye n'ubufatanye bwa Kongo na Amerika mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibi ni bikubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara n'ishami rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze za Amerika rishinzwe ibibazo bya Afurika, ryerekana rishimangira ko ari impinduka zikomeye mu cyo bise amasezerano n'ikinyejana nk'uko 24 News Agency yabitangaje. Bufatanye buteganya gucukura umutungo kamera w'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igahabwa umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ishoramari rinini mu bikorwa remezo ribarirwa muri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 15. Mu gihe abegereye guverinoma Kinshasa bamaze kwishimira aya masezerano, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta barahamagarira ubutegetsi bwa Tshisekedi kwitonda kugira ngo birinde kugurana umutungo w'iki gihugu kuguma ku butegetsi. Abarimo Kabila na Katumbi babona Kongo n'u Rwanda bikwiye gufatanya mu by'umutekano. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babona iki gihugu n'u Rwanda bikwiye kwifatanya mu gukemura ibibangamiye umutekano ku mipaka yabyo. Aba banyapolitike ni Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Dalice Sanga. Batanze ubutumwa mu gihe Leta Zunze za Amerika na Qatar bikomeje gufasha ibihugu gukemura amakimbirane bifitanye. Bavuze ko kwemera impungenge z'u Rwanda na Kongo ku bibangamiye umutekano wabyo ku mipaka byafasha mu kubishakisha ndetse no mu kubirwanya. Kabila na bagenzi be bagize bati duhamya ko kwemera impungenge z'umutekano za Kongo n'u Rwanda ku mupaka byatuma habaho ubufatanye bw'inzego z'umutekano mu gutahura ndetse no kurwanya ikibazo kibangamiye impande zombi. Bagaragaje kandi ko buri gihugu gikwiye kwirinda kwifashisha imitwe yitwaje intwari ihungabanya umutekano w'ikindi kuko bishobora kubangamira amahoro y'akarere kose. U Rwanda rushinja Kongo gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kongo nayo igashinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwari M23 ugenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Gusa ibihugu byombi bihakana icyo buri kimwe gishinja ikindi. Dukomereza amakuru muri Uganda, urubanza rwa Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi rwongeye gusubikwa.
urukiko rwa Nakawa muri Uganda rwemeje ko Dr Kiza Besigye, Kapiteni Denis Oola na Haji Obeid Lutare batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza gufungwa by'agateganyo. Urubanza rwabo rukazaburanishwa ku itariki ya 21 z'uku kwa gatanu. Ubushinjacyaha buvuga ko abunganizi babo bitambitse nk'aniperereza mu gihe abo bunganizi bo bagaragaza ko ibyifuzo byabo biri imbere y'urukiko rukuru mu gihe hagitegerejwe icyemezo. Dr Besigye na bagenzi be bakurikiranwe ibyaha birimo iterabwoba, gushaka guhirika ubutegetsi no gukoresha intwaro hagati ya 2023 no kwa 11 kwa 2024. Mbere yuko asubizwa muri gereza ya Ruzira, Besigye yabanje kuganira n'abanyamategeko be barimo Martha Karua na Elias Lukwago, nyuma nabo batangaza ko bangayikishijwe n'itotezwa rikomeje gufata indi ntera ku bya politiki. Dr Besigye wahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu akaba amaze imyaka myinshi atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, yafatiwe Nairobi muri Kenya tariki ya 16 z'ukwa 11 k'umwaka ushize ubwo yaregeye kwitabira imurikwa ry'igitabo cya mugenzi we Martha Karua. Yahise afungirwa muri gereza ya gisirikare, biza guteza imvururu aho umuryango wavugaga ko utabasha kumugeraho kandi batumva impamvu umusivile yafungirwa muri kasho za gisirikare. Agifungiye aho, Dr Besigye yahise atangira imyigaragambyo yo kwicisha inzara, bituma guverinoma ya Uganda itangaza ko agiye kuvanwa mu nkiko za gisirikare akagera gufungirwa mu basivile. Akiri mu myigaragambyo yatangiye ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri umwaka, yaje kugarurwa imbere y'urukiko ariko bigaragara ko afite intege nke, bituma umuganga we amusaba ko yayihagarika mu gihe ategereje ko urubanza rwimurirwa mu rukiko rwa gisivile. Muri Kenya ho hari umudepite witwa Charles Wele wishwe arasiwe i Nairobi. Umudepite wo muri Kenya mu ijoro ryakeye yarasiwe mu murwa mukuru Nairobi n'abantu bitwaje imbunda bari kuri moto, bimuviramo urupfu nk'uko byatangajwe na Citizen TV. Aya makuru kandi yatangajwe n'ibindi bitangazamakuru byo muri Kenya birimo The Nation hamwe n'ikinyamakuru The Standard. Depite Charles Were uhagarariye intara ya Kasipol mu burengerazuba bwa Kenya yarashwaga n'isa moya n'igice z'umugoroba ku isaha yaho n'abantu bitwaje imbunda bamukurikiraga bari kuri moto nk'uko Citizen TV yabitangaje. Umwe mu bitwaje imbunda yavuye kuri moto maze arasa Depite Were amwegereye. Citizen TV igakomeza ivuga ko umushoferi we yarokotse iraswa. Uyu mudepite yatangajwe ko yapfiriye mu bitaro aho yari yahise ajyanwa kwivuza. Depite Were yari umwe mu bayoboke b'ishyaka ODM mutavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe n'umunyapolitiki w'inararibonye Raila Odinga watsinzwe na William Ruto mu matora aheruka 2022. Odinga wanze ibyavuye mu matora akavuga ko yabaye mu buriganya kuva icyo gihe yagiranye amasezerano na Ruto kugira ngo bakemure ibibazo bibangamiye Kenya. Burkina Faso yo yatangiye gufatira ibirombe bya zahabu by'abanyamahanga. Guverinoma ya Burkina Faso yashyizeho gahunda yo gufatira ibirombe byose bya zahabu bifitwe na sosiyete z'abanyamahanga muri icyo gihugu. Ibyo ngo birakorwa mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'igihugu biturutse mu mutungo kamere wacyo nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Intebe wa Burkina Faso Ouedraogo Jean Emmanuel. Mu ijambo kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri Ouedraogo Jean Emmanuel yasobanuye ko guverinoma y'igihugu cye igiye kongera ubushobozi bw'ikigo gishinzwe ibijyanye n'amabuye y'agaciro, kuko kuri ubu icyo kigo cyamaze no gutangira iyo gahunda aho cyamaze no gufatira ibirombe bya zahabu by'ahitwa Bangu na Waginyo. Ibyo bikaba bisanzwe bicukurwamo na sosiyete yitwa Endeavour Mining y'Abongereza. Asobanura ibyo gahunda, Minisitiri w'Intebe Jean Emmanuel Ouedraogo yagize ati gushyira ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano zacu bizakomeza kandi birimo birakorwa mu rwego rw'impinduka zikomeye zirimo gukorwa hagamijwe gusubiza imicungire y'umutungo kamere mu biganza bya leta. Mu 2023 nibwo Burkina Faso yavuguruye itegeko ryayo rigenga ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagamijwe ko leta yajya ibugiramo uruhare rukomeye, ndetse n'abashoramari b'abanyaburkina Faso bashishikarizwa gushora imari muri iyo bizinesi yo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro. Guverinoma ya Burkina Faso iyobowe n'igisirikare muri iki gihe ngo yiyemeje ko igomba gukura inyungu nyinshi muri ubwo bucukuzi bw'amabuye ya zahabu, kuko ari kimwe mu bikorwa by'ubukungu kitigeze gihungabanywa cyane n'ibibazo by'umutekano muke byakomeje kurangwa muri icyo gihugu, bivugwa ko bitezwa n'imitwe y'iterabwoba yitwaza intwaro ishingira ahanini ku idini ya Isilamu. Trump we yirukanye umugabo wa Kamala Harris. Ubutegetsi bwa Trump bwatangaje ko bwirukanye Doug Emhoff n'abandi bantu bashyizwe na Joe Biden mu nama y'ubutegetsi y'urwego rushinzwe inzu ndangamurage ya Amerika yabazize jenoside yakorewe abayahudi. Nkuko CNN yabitangaje, amakuru yizewe aravuga ko abo birukanywe barimo Ron Klain wahoze ari umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida, Susan Rice wabaye umujyanama wa Biden, Anthony Bernard, Jennifer Klain hamwe na Doug Emhoff. Mary Sprouse ukora mu biro bya Perezida bishinzwe abakozi niwe wandikiye bamwe muri aba bayobozi abamenyesha ko birukanywe. Umugabo wa Kamala Harris uri mu birukanywe yahise asohora itangazo agaragaza ko atishimiye iki cyemezo. Ati bambwiye ko nkuwe ku rutonde rw'abagize inama y'igihugu y'inzu ndangamurage y'abazize jenoside yakorewe abayahudi. Ndashaka kubivugaho neza. Kwibuka jenoside no kwigisha ibyayo ntibikwiye gukoreshwa mu bya politike. Gukoresha amateka mabi nk'aya nk'intwaro ya politike ni ibintu bibi kandi no gutesha agaciro urwibutso rw'abayahudi miliyoni 6 bishwe n'abanazi. Iyo nzu yubatswe ngo ibibuke. Yongeye ko nubwo yirukanywe azakomeza guharanira kurwanya urwango cyane cyane urugirirwa abayahudi no kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abayahudi. Ni mu gihe umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yagize ati Perezida Trump arateganya gushyiraho abandi bantu bashya bazubaha urwibutso rw'abazize jenoside kandi banashyigikira leta ya Israel byimazeyo. Doug Emhoff umugabo wa Kamala Harris yashyizwe muri iyi nama y'ubutegetsi mu 2023 ku butegetsi bwa Joe Biden. Naho igihugu cya Ukraine cyashyize cyemera ko Amerika ikoresha amabuye y'agaciro yacyo.
nyuma y'ibiganiro by'amezi menshi Ukraine na Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ikoreshwa ry'umutungo kamere wa Ukraine nk'imwe mu ngamba zigamije kurangiza intambara iri guhuza icyo gihugu n'Uburusiya ndetse no kuzongera kubaka icyo gihugu cyasenywe n'iyi ntambara. Ingingo zigize aya masezerano ntabwo zashyizweho ahagaragara, gusa amakuru aravuga ko Ukraine na Amerika bizashyiraho ikigega gihuriweho n'ibihugu byombi aho umutungo ukirimo uzajya ukoreshwa mu ishoramari ry'ibihugu byombi. Amakuru avuga ko Amerika yemeye byinshi mu byifuzo bya Ukraine kuri iyi ngingo, birimo ko ishoramari rizakorwa rizagira uruhare mu guteza imbere Ukraine ndetse no kongera kubaka igihugu cyasenywe. Gusa hari ingingo ebyiri zikomeye zitaremeranywaho bikavugwa ko zizakomeza kuganirwaho. Izo zirimo ibijyanye n'inkunga Amerika yateye Ukraine mu ntambara n'Uburusiya, bikavugwa ko Amerika yifuzaga ko Ukraine izishyura ibyo yahawe nk'umwenda. Icyakora ngo Ukraine yabiteye utwatsi ivuga ko kuzishyura uwo mwenda byazatwara imyaka myinshi bikadindiza iterambere ryayo mu myaka irenga 70 iri imbere, bityo ikifuza gusonerwa. Ku rundi ruhande Ukraine igaragaza ko Amerika ishobora kungukira muri aya masezerano binyuze mu kubyaza umusaruro umutungo kamere wayo. Ku ruhande rwa Amerika irifuza kubyaza umusaruro umutungo kamere wa Ukraine ubarirwa mu gaciro ka miliyari 14 by'amadolari. Bivugwa ko amabuye azwi nka terre rare Amerika yakuraga mu Bushinwa yifuza kuzazisimbuza ziboneka muri Ukraine, cyane ko iki gihugu nacyo gikungahaye kuri uwo mutungo. Indi ngingo itarumvikanyweho n'impande zombi nijyanye n'inkunga ya gisirikare. Ukraine irifuza ko Amerika iyishyigikira mu bya gisirikare, ingingo Trump avuga ko idashoboka, uretse ko amakuru avuga ko izakomeza kuganirwaho mu bihe biri imbere. Dusoreza amakuru kuri Israel yitabaje Ubutaliyani, Ubugereki, Chypre na Croatia kugira ngo bifashe kuzimya inkongi y'umuriro yayibasiye. Israel iremeza ko yibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye ku buryo byabaye ngombwa kuyitabaza ibyo bihugu by'amahanga kugira ngo bifashe kuyizimya. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu iyi nkongi yari itarakomera cyane, ariko umuyaga wakomeje guhuha utuma igera mu bice byinshi by'amashyamba akikije umujyi wa Yerusalemu. Abashinzwe ubutabazi no guhangana n'inkongi bagera ku 119 nibo bari gukorana n'abandi bose bashoboka kugira ngo bayizimye, bityo bakumire ko yakwangiza byinshi harimo no guhitana abantu. Indege zabo zimaze hafi amasaha 48 zimishagiza amazi aho bishoboka hose kugira ngo bakumire ibirimi by'umuriro ko byagera henshi. Ibice byibasiye kurusha ibindi nibyo mu misozi ikikije Yerusalemu yahitwa Shagahai, Mesilat Zayoni na Taf ndetse n'ibindi. Indege 11 zirimo n'akajugujugu ziri gukora uko zishoboye kose kugira ngo zitangatanga uwo muriro ntugere henshi. Gusa no muhati utabura ingaruka kuko ikigo cya Israel gishinzwe ubutabazi kivuga ko abatabazi 17 bazimya inkongi bamaze kuyikomerekeramo, bakiyongera ku basivile 12 nabo bahuye n'icyo kibazo. Kubera umuvuduko w'iyo nkongi hari indege 8 zaje gutabara ziturutse muri Chypre no mu Butaliyani. Romania na Espagne nabyo birohereza izindi ndege ebyiri, Ubufaransa bwohereza imwe, kandi Equateur na Ukraine iri mu ntambara n'Uburusiya nabyo birohereza ubundi bufasha. Minisiteri y'ingabo ya Israel iravuga ko iri kuganira n'ibiro by'umugaba mukuru wazo kugira ngo harebwe uko abasirikare bakwinjira muri ubwo butabazi. Bakunzi ba Primo Media Rwanda, inkongi y'umuriro yibasiye Israel no dusoreje amakuru ari kugarukwaho kuri uyu wa kane. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava, byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere, bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera kunyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe, byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10, umunezero, ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu, gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International, ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting, ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 21.